토요일 녹음. 네, 기도합니다. За залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님, 또 새 학기가 시작이 됐습니다. Ариун бурхан аав минь ээ шинэ хичээлийн жил эхэлж байна. 네, 그동안 우리 학생들 건강을 지켜주시고 하나님의 은혜 가운데 보호해 주심을 감사드립니다. Өнгөрсөн хугацаанд бурхандаа оюутнуудтай минь хамт байж эрүүл мэндийг нь дахин хамгаалж бас шинэ хичээлийн жилийг эхлэхэд бүгдийг нь оролцуулж өгсөнд талархаж байна. 오늘 새 학기가 시작하는 첫날입니다. Өнөөдөр хичээлийн шинэ жилийн маань эхний өдөр. 우리의 마음을 새롭게 해주시고 강건하게 해주시옵소서. Та бидний зүрх сэтгэлийг шинчилж бас бат бэх болгож өгөөч. 모든 염려를 하나님께 믿고 맡기게 해주시옵소서. Бүхий л санаа зовнилуудаа эзэн бурханд танд итгэлээрээ даатгаж чадахад нь туслаарай. 하나님의 성령으로 우리 마음속에 은혜를 충만히 베풀어 주시옵소서. Бурхантай ариун сүнсээрээ бидний зүрх сэтгэлийг нэгүслэр дүүргэж өгөөрэй. 하나님의 말씀을 들을 때 우리 마음에 뜨거워지게 하시고 성령의 감동이 있게 해 주시옵소서. Таны үгийг сурах болгонд сонсох болгонд бидний зүрх сэтгэл үнэхээр гал халуун болж ариун сүнсний догтлолоор дүүрэн байхад туслаарай. 통역하는 통가에게도 하나님의 지혜와 총명으로 풍성히 채워 주시옵소서. Орчуулж байгаа тунгаатай ч гэсэн та хамтбайж ариун сүнсний дүүрэн байдал болон мэрэг ухаанаар дүүргэж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수의 нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 아멘. 자, 오늘은 아모스 6장입니다. 호세아서 아니에요? 아모스. 호세아서는 이미 끝났고. 네네, 잠시만요. 아모스 5장까지 했습니다. 지난 학기. 자, 아모스 6장. 아모스 6-р бүлэг. За энэ хим кампастер нөгөө хичээл аваараа явуулсан чи ерөөсөө өөрчлөөгүй явуулсан биз дээ. 자, 그러면 이제 아모스 6장은 장명이 지도자들의 죄로 이스라엘이 멸망함. За, сэдвээ хэлээ. 지도자들의 죄로 이스라엘이 멸망함. 죄로 이스라엘이 멸망함. За, гарчиг нь болохоор удирдагчдын гэм нүглээс болж Израиль сүрсэн нь. 자, 대지를 말씀드립니다. 대지. За, дэд гарчгуудыг хэлээ. 첫 번째 대지. нэгдүгürt нь 이스라엘 지도자들의 교만을 책망함. 이스라엘ийн удирдагчдын гэм нүглийг зэмлсэн нь. 1절로 6절까지. 1-ээс 6 дугаар ишлэл. 두 번째 대지. 2-дугаарт нь 이스라엘이 멸망할 것을 예고함. 이스라엘의 сүрлийг зөвгөнсөн нь. 7절로 11절까지입니다. 7-аас 11. 세 번째 대지. 3-дугаарт нь 이스라엘이 죄로 인하여 멸망함. 이스라엘 гэм нүглийн улмаас сүрсэн нь. 12절로 14절입니다. 12-аас 14 дугаар ишлэл. 자, 그래서 이 6장은 세 가지 대지로 나누었습니다. За, ингээд 6 дугаар бүлгийг 3 хэсэгт хувааж байна. 1절 읽어주세요. За, 1-р ишлэгийг уншъя. Сионд маадгар байгчид, Самарын ууланд аюулгүй гэж бодогчид, Израилийн гэрийн очдог үндэстнүүдийн эрхэм алдартнууд цөм хөөрхийе. 자, 이 시온에서 교만한 자는 남유다의 지도자들이고 사마리아 산에서 마음이 든든한 자는 북이스라엘의 지도자들을 가리킵니다.
Сионд маадгар байгчид гэдэг нь болохоор өмнөд Юдагийн удирдагчдыг хэлж байгаа. Самарын ууланд аюулгүй гэж бодогчд гэдэг нь хойд Израилийн удирдагчдыг хэлж байгаамаа. 그래서 하나님께서는 이스라엘의 지도자들의 교만과 그 죄악을 지금 책망하고 있습니다. Тэгэхээр нэгэсэндээ Бурхан Израилийн удирдагчдын тэр бардам байдлыг нь зэмлэж байна. 네. 자, 이 시온에서 교만한 자는 남유다의 지도자들이라고 했습니다. За сая хэлсэн тийм ээ Сионд маадгар байгчид гэдэг нь өмнөд Юдагийн удирдагчдыг хэлж байгаа гэж. 이 교만은 하나님 앞에 큰 화를 받는 죄입니다. За энэ маадгар байдал буюу бардам байна гэдэг бол эзэн бурханы одоо шийтгэлийг хүлээдэг эзэн бурханаас одоо шийтгэлэл ирдэг тийм гэм нүгэл юм аа. 이 하나님의 세우신 지도자들이 하나님 앞에 죄를 짓는 그 이유는 이 교만입니다. Тэгэхээр бурханы томилсон удирдагч нар бурханы өмнө гэм нүгэл үйлддэг нь бол яг л энэ бардам байдлаасаа болдог. 그래서 이 지도자들이 정말 겸손해야 됩니다. Тэгэхээр ер нь бол удирдагч хүн бурханы удирдагч нар бол даруй байх ёстой. 성경에 교만은 하나님을 대적하는 죄라고 했습니다. Библиэр хэлэхдээ бардам байна гэдэг бол бурханыг эсэргүүцэж байгаа гэм нүгэл юм аа гэж хэлсэн. 그러나 겸손은 하나님의 은혜를 받는다고 했습니다. Харин даруй байдал бол бурханы нэгүслийг хүртдэг гэсэн. 특별히 하나님의 교회를 맡은 그 영적인 지도자들은 하나님 앞에 더욱 겸손해야 됩니다. Ялангуяа бурханы гэрээг хариуцаж үйлчилж байгаа бурханы ажилчид одоо пастор хончид бол илүү даруй байх ёстой. 좀 부족하고 좀 연약해도 겸손하면 하나님의 은혜를 베푸십니다. Жохон учир дутагдaltaй эсвэл сул дорой байлаач гэсэн даруул байх юм бол бурхан агуугаар гайхалтай ажиллаа тэр хүнээр дамжуулж хийдэг. 그러나 교만하면 하나님 앞에 화가 있다고 분명히 성경은 경고하고 있습니다. Харин эсэргээр одоо бардам байх юм бол бурханы одоо уур хилэн хүртнэ гэж Библиэлд тодорхой хэлсэн байгаа. 자, 그래서 우리는 항상 하나님 앞에 또 사람 앞에서도 이렇게 겸손해야 됩니다. Тийм учраас бид нэр үргэлж бурханы өмнө болон бус хүмүүсийн өмнө даруй байх ёстой. 자, 두 번째 화는 사마리아 산에서 마음이 든든한 자라고 했습니다. За хоёрдугаарт нь хөөрхийлэлтэй хүмүүс нь хинбэ гэхээр Самарын ууланд аюулгүй гэж бодогчд гэсэн байна. 이 교만한 자들은 스스로 자기 마음을 든든하게 이렇게 스스로 자기의 마음을 다스린다고 합니다. Ер нь бардам хүмүүс л өөрсдөө зүрх сэтгэлдээ өөрсдөө аюулгүй гэж боддог. Өөрсдөө зүрх сэтгэлээ тайвшруулдаг тийм хүмүүс байдаг. 그러나 하나님이 함께 해주지 않으면 절대로 자기 마음을 든든하게 지켜낼 수가 없습니다. Тэгээд өөрсдийнхөө зүрх сэтгэлийг хамгаалж чадна гэж боддог хүмүүс байдаг бахан. Гэтэл бурхан л хэрвээ хамгаалж өгөхгүй бол хэн ч өөрийн зүрх сэтгэлээ хамгаалж чадахгүй. 하나님의 은혜 없이 자기 스스로 마음을 든든하게 하려고 하는 자들 화가 있다고 했습니다. Тэгэхээр энэ Самар ууланд аюулгүй гэж бодогчд гэдэг нь өөрсдийгөө одоо тайвшруулж зүрх сэтгэлдээ аюулгүй гэж бодож байгаа зүрх сэтгэлээ өөрсдөө сахин хамгаалж чадна гэж бодож байгаа хүмүүсийг хэлж байгаа. Тэгэхээр бурхны нэгүслэл байхгүй бол хинч энэ зүрх сэтгэлээ сахин хамгаалж чадахгүй. Тэгэхээр ингэж өөрсдийгөө бодож байгаа хүмүүс бол хөөрхилтэй юм аа гэж хэлсэн байна. 이와 같이 이들은 마음이 교만하고 안일한 죄에 빠져서 하나님의 심판이 임하는 것을 전혀 알지 못하고 있는 것입니다.
Энэ мэдчлээ харах юм бол өмнөд Юда болон хойд Израилийн удирдагчид бардам зан гаргаад тэгээд өөрсдийгөө аюулгүй байгаа гэж дотроо тайвшруулад ерөөсөө бурхны тэр уур хилэн бурхны шийтгэл ойртож байна гэж ерөөсөө бодохгүй санахгүй амьдарч байсан байна. 그래서 어리석은 지도자들이라고 성경은 말하고 있습니다. Ийм удирдагчдыг мунхаг удирдагчид гэж Библиэлд хэлсэн байдаг. 백성들도 이러한 어리석은 지도자들을 따라서 교만하고 안일한 생활에 빠지게 되는 것입니다. Тэгээ ард түмэн ч гэсэн ийм одоо мунхаг удирдагчдаа дуурайгаад яг л адилхан бардам, яг л адилхан санаа амар амьдарч байдаг. 자, 이와 같이 지도자들의 죄로 인해서 백성들도 교만해지고 안일하고 방탕한 죄에 빠져서 하나님을 두려워할 줄 모르는 것입니다. Тэр ард түмэн ч гэсэн яг удирдагчдтайгаа адилхан тэднийг дуурайдаг гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр бид нэр яг адилхан маадгар бардам болдог бахан өөрсдөө аюулгүй гэж сэтгэл санаа амар тийм амьдралд автаад тэгээ бурхны өмнө гим нүгэл үлдэж амьдардаг бахнэ. 우리 영적인 하나님의 교회를 맡은 영적인 지도자들은 정말 하나님 앞에 철저하게 겸손하고 낮아져야 됩니다. Тэгэхээр бурхны ажлыг хариуцаж хийж байгаа бид нар бол үнэхээр бурхны өмнө даруй өөрсдөө даруй байлгах ёстой. 고린도전서 15장 10절에 보면 사도 바울이 신앙 고백이 나옵니다. 1-р Коринт 15-ийн 10 дугаар ишлэгийг харах юм бол Илч Паул одоо өөрийнхөө итгэлийг тунхагласан байдаг. 우리는 이와 같이 사도 바울의 겸손을 본받아야 될 것입니다. Бид нэр яг л одоо Илч Паул шиг түүний даруй байдлаас суралцах хэрэгтэй. Үлгэр дуурайл авах хэрэгтэй. 자, 15장 10절에 보시면 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로라 했습니다. За 1-р Коринт 15-ийн 10 дээр юу хэлсэн бэ нэ гэхээр гэвч би бурхны нэгүүлсээр би одоогийн би болсон юм аа. Түүний надад үзүүлсэн нэгүүлсэл хоосон өнгөрөөгүй билээ. Харин ч би тэд бүгдээс илүү зүтгэсэн юм. Гэхдээ би биш харин надтай хамт байдаг бурхны нэгүүлсэл үүнийг хийсэн юм аа гэсэн. 사도 바울이 이와 같이 하나님의 은혜를 이렇게 많이 받아서 겸손한 그 능력 있는 일꾼이 된 것은 바로 하나님의 은혜가 많이 임했던 것입니다. Тэр Илч Паул тийм одоо гайхалтай хүчрхэг тэр бурхны ажилчин болж чадсан учир нь ерөөсөө л бурхны нэгүүлсэлт байгаамаа. Бурхан л нэгүүлслийн үзэл учраас би энэ одоо одоогийн би байж чадж байгаамаа гэж маш даруухнаар өчөж хэлсэн байна. 이 비결은 바로 사도 바울의 겸손입니다. Тэгэхээр энэ нууц нь бол ерөөсөө Илч Паулын даруй зам юм. даруй байдал. 사도 바울은 철저하게 과거의 자기 죄를 회개하고 그 죄로 말미암아 자기를 낮추고 겸손하게 하나님의 은혜를 소망했던 것입니다. Илч Паул бол өөрийнхөө өнгөрсөнд хийсэн бүх гэм нүглээ бүрэн дүүрэн хүлээн зөвшөөрч гэм нүглээ улааж гэмшсэн. Дээрээс нь бас бурхны өмнө өөрийгөө бүрэн даруй байлгаж чадсан байгаа. 그래서 우리 하나님의 일꾼들의 최대의 그 성품은 이 겸손입니다. 이 겸손한 성품이 제일 요구되는 것입니다. Тэгэхээр бурхны ажилчдын хувьд бол одоо хамгийн эзэмших ёстой хамгийн дээд эрхэм зан чанар бол даруй зам юм. Даруй зам одоо өвлөж эзэмшиж байж л бурхны ажилчдаас одоо шаарддаг хамгийн том одоо шаардлага бол энэ даруй байдал гэдэг. 여러분들이 정말 하나님 앞에 사람 앞에 겸손하고 낮아지면
많은 사람들이 여러분을 따르게 됩니다. Та бүхэн бурхны өмнө үнэхээр өөрийгөө даруй байлгаж даруй амьдрч чадах юм бол маш олон хүмүүс та бүхнийг дагалдах болно. 왜냐하면 하나님이 은혜가 함께 임하기 때문에 많은 사람들이 그걸 보고 따르게 되어 있습니다. Яагаад гэвэл даруй хүнийг үргэлж бурхны нэгүсэл дагалдаж байдаг. Тийм учраас тэр нэгүслийг хараад олон хүмүүс дагаж ирдэг. 그러나 교만하면 사람이 다 떠나갑니다. Харин бардам байх юм бол хүмүүс бүгдээрээ орхиж явдаг. 왜냐하면 하나님의 은혜가 떠나기 때문에 그래요. Яагаад гэвэл бардам хүнээс бурхны нэгүсэлч гэсэн салж оддог учраас. 자, 본문 가보시죠. 아모스 6장 2절. За Амос 6-гийн 2 Калны руу очиж хар тэндээс агуу Хамат руу очиж дараа нь филистичүүдийн Гат руу очиж эдгээр хаанчлаас та нар илүү юу? Эсвэл нутаг дэвсгэрчин тэднийхээс агуу юу? 네. 여기에 나오는 이 갈레라는 지역은 아수르의 도시입니다. За энд гарч байгаа Калне гэдэг хот болохоор Ассирийн хот байна. 예, 아수르의 도시 갈레가 나오고요. 그 다음에 큰 하맛은 수리아의 도시라고 했습니다. За Калны болохоор Ассирийн хот байх нь дараа нь агуу Хамат гэж байна. Энэ нь болохоор Сирийн хот. 그 다음에 이제 가드는 이 블레셋의 도시입니다. Дараа нь филистичүүдийн хот буюу Гат гарч байна. 그런데 이런 큰 도시들이 아주 큰 도시들이 지도자들의 교만과 방탕한 죄로 이미 다 망한 도시들입니다. Тэгэхээр эдгээр нь болохоор одоо Сирийн, Ассирийн, филистичүүдийн энэ хотууд болохоор маш том хотууд байсан. Гэхдээ энэ агуу том хотууд ч гэсэн удирдагч нарынхаа балгаар удирдагч нарынхаа тэр гим нүглээс болж бүгд сүрсэн байгаа. 역사적인 교훈입니다, 이것이. Энэ бол ерөөсөө түүхэн сургамж юм. 지도자들이 교만하고 방탕하면 반드시 백성들도 그 죄 가운데 따르다가 결국은 멸망하는 것입니다. Тэгээ удирдагч нар л хэрвээ бардам байх юм бол удирдагч нар л хэрвээ замбраагүй амьдрах юм бол ард түмэн нь одоо яалтчгүй тэр удирдагчдынхаа замаар орж эцсээ тэр газар нутаг тэр ард түмэн тэр улс орон сүрдэг. 그래서 아모스에게 하나님께서는 역사적인 그러한 교훈을 가지고 이스라엘 백성들에게 말씀을 전하고 있는 것입니다. Тийм учраас бурхан Амосоор дамжуулж тэр түүхэн сургамж өөр улс орнуудын дэлхийн түүхэн сургамжаар иш татаж жишээ авч Израилийн ард түмэнд сургаж хэлсэн байна. 자, 그러므로 아모스는 그들이 이방 나라가 왜 망했는가 그 교훈을 깨달으라는 것입니다. 깨달으라. Нэр Амос одоо Израилийн ард түмэнд хандаж эдгээр одоо харийнхны энэ хотуудыг дурдсанараа ийм агуу хүчрхэг байсан хотууд яагаад сүрснийг та нар хараач санаач гэж сануулж хэлж байна. сургамжилж хэлж байна. 오늘 우리들도 과거 구약 시대에 이스라엘 백성들이 왜 하나님의 심판으로 멸망을 했는가 그걸 철저하게 분석하고 깨달아야 됩니다. Тэгээ зүгээр зогсохгүй өнөөдрийн бид нар ч гэсэн яагаад одоо Израилийн ард түмэн бурхны шийтгэлийг хүлээж ингэж сүрэх болсон бэ гэдгийг ухамсарлаж ойлгож бүрэн дүрэн одоо мэдэж авах хэрэгтэй. 그것은 이스라엘 지도자들의 교만과 이 방탕한 죄 때문에 그와 같이 망할 수밖에 없다는 것을 오늘 경고하고 있는 것입니다. Тэр Израилийн ард түмний биш Израилийн удирдагчдын тэр гэм нүгэл амиг замбраагүй тэр амьдралаас болоод тэр гэм нүглээс болоод Израиль сүрсэн юм гэдгийг бид нар одоо өнөөдөр сургамж авах хэрэгтэй юм. 이미 멸망한 그런 이방 나라의 도시들이 과거에는 이스라엘보다 훨씬 땅이 넓고 아주 살기 좋은 그런 나라였습니다. Тэр энд гарч байгаа
харь үндэстнүүдийн энэ хотуудыг харах юм бол эртний түүхийг аваад үзэх юм бол Израилийн хотуудаас Израиль улсаас хавьгүй том, хавьгүй хүчирхэг тэгээд хүн ард хүмүүс одоо амьдрахад маш таатай тийм улс орнууд байсан, хотууд байсан. 지금은 이스라엘보다 못하다는 것입니다. Гэтэл одоо харахад бол Израилийн хэмжээнд хүрэхээргүй тийм одоо өчүүхэн болсон гэж байна. 왜 그들이 넓고 화려하고 광대한 도시들이 이렇게 형편없이 약해지고 쇠약해졌는지 그걸 깨달으라는 것입니다. Тэгээд нутаг дэвсгэрийн хувьд ч гэсэн агуу том байсан, одоо хүч чадлын хувьд ч гэсэн маш хүчирхэг, гоёмсог, одоо ганган дэгжин байсан тэр хотууд одоо бол юучгүй тийм хотуудаас юу ч үлдээгүй байгааг та нар хараач гэж сануулж хэлсэн байна. 그건 바로 지도자들의 교만과 안일하고 방탕한 죄 때문에 그렇게 됐다는 것입니다. Тэр энэ тэр бүхэн одоо юунаас болсон юм бэ гэхээр ерөөсөө л тэр газар нутгийг удирдах байсан удирдагч нарынх нь тэр маадгар бардам байдал бас бид нар аюулгүй гэж дандаа өөртөө тайвшруулж сэтгэл амар санаа амар амьдарч байсны харга юм аа. 그럼에도 불구하고 유다와 이스라엘의 지도자들이 죄를 회개하지 않고 교만하고 계속해서 방탕한 죄를 짓게 되면 반드시 하나님의 심판으로 망할 수밖에 없다는 것입니다. Юда болон Израилийн удирдагч нар тэр хаадууд нь ч гэсэн яг тэдэртэй тэр харь үндэстнүүдтэй адилхан маадгар бардам хിവэрээ санаа амар амьдралдаа тэр автаад тэгэж эмх замбраагүй амьдрсаар байх юм бол гим нүглээ гимшгүй үйлцээр байх юм бол эцэс нь яг тэр харь үндэстнүүдийн хоттой адилхан болно гэж сануулж ирсэн. 영적으로 말하면 그 유다와 이스라엘 백성은 오늘날 신학시대에 하나님의 교회를 보여주는 그 예표적인 것입니다. Тэгээ өнөөдрийнхөө байдал дээр бид нар өнөөдрийн одоо сүнслэг тал дээр аваад үзэх юм бол энэ Израиль болон өмнөд Юдагийн энэ нөхцөл байдал нь өнөөгийн чуулганы нөхцөл байдал гэж хэлж болох юм аа. 하나님의 교회를 맡은 그 영적인 지도자들이 교만하고 안일하고 방탕하면 반드시 그 교회는 미약해지고 쇠퇴해집니다. Хэрвээ бурхны чуулганыг удирдах явж байгаа та бид нар бурхны өмнө бардам байх юм бол тэгээд сэтгэл амар өөрсдөө тайвшруулаад санаа амар дээр замбраагүй амьдралдаа бүр ингээ уусаад тийм байх юм бол тийм хүнээр удирдуулсан чуулган бол заавал одоо сүрж сул дорой болж эцэстээ мөхөх болно. 하나님의 은혜가 없는데 하나님의 축복이 없는데 어떻게 교회가 잘 될 수가 있습니까? Яа тэгэл тэнд одоо тийм бардам тийм одоо замбраагүй амьдрах юм бол бурхны нэгүсэл тэнд байхгүй. Нэгэнт л бурхны нэгүсэл байхгүй, бурхны тэр хайр ивэл байхгүй учраас тийм байхгүй чуулган яаж одоо сайн явж чадах вүлээ? 하나님의 은혜가 하나님의 축복이 하나님의 영광이 머무는 임재하는 그런 교회가 돼야 됩니다. Чуулган гэдэг бол ерөөсөө бурхны нэгүсэл, бурхны алдар, бурхны ерөөлөөр дүүрэн байдаг л тийм газар байх хэвээр. 그리고 하나님의 영광을 보고 그 하나님이 함께 하신 걸 보고 하나님의 백성들이 오게 돼 있는 것입니다. Тийм байсан цагт өөрөөр хэлбэл бурхны нэгүсэл, ерөөл, алдар дүүрэн байх юм бол тэр бурхны нэгүсэл, ерөөл, алдрыг хараад хүмүүс өөрсдөө чуулган руу ирдэг учиртай юм аа. 그러니까 교회가 잘 되고 번성하는 것은 하나님의 일꾼들에게 달려 있는 것입니다. Тэр чуулган одоо сайн явах уу, саар явах уу гэдэг нь бол ерөөсөө тэр чуулганыг удирдах байгаа удирдагчаас шууд шалтгаалдаг байгаа юм. 우리는 이렇게
소선지서를 통해서 하나님의 일꾼들이 어떻게 하나님의 교회를 지도하고 세워나갈 것인가 철저하게 배워야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр одоо бага иш үзүүлэгчдийн номоос үзэж байгаа энэ бага иш үзүүлэгчдээр дамжуулаад бид нар Бурхны ажлыг хийж байгаа, Бурхны бий болсон чуулганыг удирдах явж байгаа хүмүүс яаж амьдрах ёстой юм бэ гэдгийг, ямар одоо зан чанар хандлагатай байх ёстой вэ, би яаж авч явах ёстой вэ гэдгийг үнэхээр бүрэн дүүрэн суралцах хэрэгтэй юм аа. 우리가 성경을 공부하면서 이걸 배우지 못하면 이러한 진리, 이러한 교훈을 배우지 못하면 정말 하나님의 교회를 복되게 할 수가 없습니다. 그래 бид нар одоо Бурхны энэ үгийг суралцсангаа, Бурхны энэ үннийг суралцахдаа яг ийм л одоо зүйлийг сургамж болгож өөртөө сурч авч хэрэгжүүлэхгүй байх юм бол бид нар Бурхны ажлыг үнэхээр сөөрөхөд хүргэнэ. 자, 3절 한번 읽어보세요. За 3 дугаар эшлэг уншъя. Гай зовлонгийн өдрийг та нар хойшлуулж хүчирхийллийн суудлыг ойртуулж байна уу? 네. 자, 너희는 흉한 날이 멀다 하여 이 하나님의 심판하는 날이 멀다고 합니다. 무슨 뭐 하나님의 심판이 있냐? 무슨 하나님이 징계가 있느냐? 이 하나님을 멸시하면서 오히려 포악한 자리로 더 가까워지는 거예요. Гай зовлонгийн өдрийг та нар хойшлуулж байна уу? Энэ нь болохоор тэд нар ерөөсөө гай зовлонгийн өдөр ирэхгүй хаа байсан? Ер нь ирэх ч юм уу гэж дандаа тэр нөгөө хойш тавьж те гай зовлонгийн өдрийг бол ирэх ёсгүй юм шиг тэгж хойшлуулж ярьжсэн. Харин яасан гэхээр хүчирхийллийн суудлыг ойртуулж байна уу? Энэ нь болохоор ард түмнийг хүчирхийлэх тийм ээ дарангуйлах тийм одоо үйлдэлтэй илүү ойрхон байсан гэсэн үг юм. 4절을 읽어. 4-р эшлэл. Зааны ясан орон дээр хажуулагсад дойдон дээрээ тэрийн хэвтэгчд сүргээс хургуудыг хашаанаас туглуудыг идэгчд хөөрхийе. 먹고 마시고 이렇게 방탕하고 이렇게 지금 지도자들이 생활하고 있습니다. Танаас бас л нөгөө удирдагчдыг хэлж байна. Тэд нар бол зүгээр л одоо хийх юмгүй залхуурч хөвтчээдэг, тэрийн хөвтчээдэг, тэгэл идэж өөж байдаг. Ийм л одоо замбраагүй, эмх замбраагүй амьдралаар амьдарч байсан байна. 여기서 상은 최고급의 그런 재료로 만든 상입니다. Энд гарч байгаа зааны ясан ор гэдэг нь бол одоо хамгийн сайн тий хамгийн одоо тийм тансаг эд материалаар хийсэн гэдгийг хэлж байгаа. 이것은 이 사치의 죄악입니다. 사치. Нэгэсэндээ зааны ясаа орон дээр хажуулна гэдэг бол орыг заавал зааны ясаар хийх албагүй шүү дээ тий. Гэтэл одоо тэд нар ор дээрээ хүртэл тийм хамгийн үнэтэй хамгийн одоо тийм одоо тансаг зэрэглэлийн тийм юу зааны ясаар хийдэг байсан гэдэг нь нэгэсэндээ тансаглал ямар ч хэрэгцээгүй тийм одоо зардал гаргаж тансаглаж амьдарч байгааг хэлж байгаа. 자, 5절 한번 더 보세요. За 5 дугаар эшлэг бишээ. Та нар ятгын аянд дэмийл гиншиж, Давидыг дуурайн хөгжим бичиж, өөрсдөдөө зориулдаг. 자, 이것은 이 다윗의 악기는 하나님을 찬양하고 하나님을 경배하고 하나님의 영광을 노래한 그러한 악기였습니다. За Давидын одоо дуулдаг байсан дуу, Давидын одоо тоглодог байсан хөгжмийн зэмсгүүд бол ерөөсөө Бурхныг магтаж, Бурхныг хүндэлж, Бурхныг алдаршуулахын тулд тоглодог байсан хөгжим, дуулдаг байсан дуу юм аа. 그런데 당시에 이스라엘의 지도자들은 그 다윗의 악기를 가지고 오히려 향락에 빠져 있고 이 세속적인 그런 즐거움에 그 악기를 사용하고 있는 것입니다. Гэтэл Амосын үеийн тэр Израилийн удирдагчдыг харах юм бол тэр Давидыг дуурайж тий хөгжим тоглож ятга тоглож дуулдаг ч гэсэн тэр нь ерөөсөө
бурханд зориулагдсан биш, өөртөө зориулагдсан. Тэгээд энэ дэлхийн тэр зугаат сэнгэлт зориулагдсан тийм одоо дуу хөгжим байсан. 6절을 들려보세요. 6 дугаар ишлэл. Хамгийн сайн тосоор биеэ тосолж хулаар тэд нар дар суудаг боловч Йосефийн балгасуудын төлөө гашууддаггүй. 네. 자, 또 이 지도자들은 대접으로 포도주를 마신다고 했습니다. 이것은 방탕과 술 취하는 것입니다. За энд хулаар дар суудаг гэсэн байна. Энэ нь бол бас л нөгөө эмх замбраагүй зугаат сэнгэл хөөцөлдсөн амьдралыг хэлж байгаа. 하나님을 섬기는 그 지도자들이 술 취하고 방탕하면 결국은 마음이 둔해지고 마음이 어두워지고 하나님의 뜻을 분별하지 못하게 됩니다. Бурханд үйлчилж байгаа тэр бурхны ажилчид хэрвээ одоо ингэж зугаат сэнгэл давтаж арх дарсан думплах юм бол зүрх сэтгэл нь муухаг харахгүй болж мэдрэмжгүй болж бурхны үгийг ч гэсэн ялгаж салгаж сонсож чадахгүй болно. 자기 몸에 귀한 기름을 몸에 바르면서 이 하나님께 드려야 할 기름을 말이죠. 자기 향락에 자기 몸에다 그냥 향락을 위해서 자기를 위해서 낭비하는 것입니다. За тэр 6 дахь ишлээ хамгийн ихэнд нь хамгийн сайн тосоор бие тусалдгоо гэж хэлсэн тийм ээ. Энэ хамгийн сайн тос гэдэг бол бурханд өргөх ёстой тосыг өгүүлж байгаа. Гэтэл одоо тэр тосыг бурханд зориулах ш өөрсдөө тосолдог. Өөрөөр хэлбэл одоо ерөөсөө л бурхны зүйлийг ч хүртэл өөрсдөө зугаат сэнгэл өөрсдөө одоо тансаг хэрэглээнд зориулдаг тийм одоо эмх замбраагүй амьдралтай болсон байна. 그래서 요셉의 환란에 대해서는 근심하지 않는다고 했습니다. За мөн Йосефийн балгасуудын төлөө гашууддгүй гэсэн. 여러분 요셉의 환란 당한 목적이 뭡니까? За тэгэхээр Йосефийн балгасууд гэдэг нь нэгсэндээ Йосефийн зовлон өгүүлж байгаа. Тэгээ Йосеф ямар учраас зовлон дамсах болсон бэлээ? 요셉의 애굽의 노예로 팔려가서 종살이하고 또 나중에 감옥에 들어가서 옥살이하고 그 요셉이 많은 혼란을 당했는데 Тэгэхээр Йосеф болохоор тэр ямар зовлон эзэлсэн бэ гэхээр тэр юу лээ Египтэд очоод боололж худалдагдаад тэгээд сүлдээ одоо хил сэрэгтгүүтгээд шоронд орох гэх мэтчлэн янз бүрийн тийм зовлон эзэлсэн байгаа шүү дээ. 요셉이 당한 환란은 하나님의 뜻대로 살기 위해서 고난당한 것입니다. Тэгэхээр нэг гэсэндээ Йосефийн тэр зовлон бол бурхны одоо бурхны хүслийн дагуу одоо эдэлсэн зовлон юм аа. 우리가 하나님의 뜻대로 살기로 작정하고 살게 되면 반드시 요셉의 환란, 그 고난이 우리에게도 오게 되어 있습니다. Тэгэхээр бид нар бичгэлсэн бурхны хүслийн дагуу амьдрнаа гэж шийдвэр гаргах юм бол яг л Йосефт тохиолдсон тийм зовлон ч гэсэн биднэрт зайлшгүй ирэх болно. 예수님께서도 이 땅에 오셔서 얼마나 많은 고난을 당하셨습니까? Есүс ч гэсэн хийдэр ирээд ямар их зовлон туулсан бэлээ. 하나님께서 우리를 부르신 목적 중에 한 가지는 바로 그리스도의 고난의 자취를 따라가라고 우리를 일꾼으로 부르신 것입니다. Бурхан биднийг өөрийнхөө ажилчин болгож дуудсан нэг зорилгоудын нэг нь бол яг л тэр Христийн замаар замнаарэ гэж дуудсан байдаг. 그러니 몽골의 하나님의 교회들, 하나님이 세우신 교회 일꾼들이 정말 그리스도의 고난의 자취를 즐거워하고 고난의 자취를 따라간다면 참 몽골의 큰 축복이 임할 것입니다.
Яг тэгэхээр Монгол чуулганы удирдагчдаар Бурхны ажилчид бас Христийн яг тэр зам өрөөр замнаж Христийн тэр зовлонг баяртайгаар хуваалцах юм бол Бурхны нэгүсэл, Бурхны ерөөл нь Монголын дээр ирэх нь гарцаагүй. 자, 누가복음 21장 34절부터 36절까지 보겠습니다. 누가복음 21장 34절에서 4절 36절까지. За Луг 21-ийн 34-өөс 36 дараачлалыг уншийе. Хит идэж уух явдал, согтуурал болон амьдралын санаа зовнилоор та нарын зүрх дарамтлагдахгүй тулд болгоомжлогдсон. Тэрхүү өдөр хавх буух мэт та нар дээр гэнт ирнэ. Энэ нь газрын бүх гадаргаар нутаглагсдын дээр ирэх болно. Харин болох гэж буй энэ бүхнээс зайлсхийх хүч чадалтай байж, хүний хүүгийн өмнө зогсохын тулд залбирч ямагт сэргэг байгтун. 자, 우리 하나님의 교회는 하나님이 Луг 21-ийн 34-өөс 36. 누가복음 21장 34절로 36절이죠. 네. 자, 우리는 이 말씀에 굉장히 큰 충격을 받아야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр энэ ишлэлийг уншаад бүр цочирдох ёстой юм аа. 정말 이 말씀 한 구절 한 구절이 오늘날 우리 하나님의 일꾼들에게 주신 우리 주님의 말씀입니다. Энэ ишлэлийн одоо үг нэг бүр нь өнөөдрийн Бурхны ажлыг хийж байгаа удирдагч хүн болгонд хандаж хэлж байгаа үг гэж ойлгох хэрэгтэй. 그래서 장차 재림하셔서 이 세상의 죄악을 다 심판하시는 이 하나님, 바로 예수님, 그 예수님의 재림을 우리가 정말 겸손한 마음으로, 정말 하나님을 경외하는 마음으로 바라봐야 될 것입니다. Яг л энэ үгэн дээр ишлэл дээр хэлж байгаа үг нэг болгоныг бид нар анхаарч сэрэмжилж өөр дээрээ тусгаж хүлээж авах хэрэгтэй. Тэгээд яг тийм Бурханаас эмээсэн Есүс Христийн дээр дахин ирэлтийг хүлээсэн зүр сэтгэлээр бид нар амьдрах хэрэгтэй юм аа. 자, 그러니까 우리는 이러므로 장차 올 이 모든 이 환난과 하나님의 심판을 능히 피하고 인자 앞에 서도록 항상 기도하며 깨어 있으라는 것입니다. Хожим ирэх Бурхны тэр шийтгэлээс ял шийтгэлээс зайлсхийхийн тулд тэр ял шийтгэлийг хүртэхгүй тулд бид нар үргэлж Есүс Христийн тэр дахин ирэлтийг хүлээж харж амьдрах ёстой юм аа. 여러분 이 말씀을 전해야 됩니다. Тэгээ хүний хүүгийн өмнө бид нар одоо ямар ч гэм зэмгүй зогсохын тулд бид нар ингэж сэрэмжилж амьдрах ёстой. Өөрсдөө төдийгүй бусад хүмүүст ч гэсэн заавал үнийг сануулж дамжуулж хэлэх ёстой. 이 말씀을 담대하게 세상을 향해서 이 말씀을 증거해야 됩니다. Бурхны энэ үгийг бид нар зоригтойгоор энэ дэлхийд хандаж, энэ дэлхийн хүмүүс хандаж зоригтой тунхаглаж амьдрах хэрэгтэй юм аа. 하나님의 택한 백성들로 하여금 회개하고 예수님을 믿고 항상 하나님 앞에 깨어서 기도할 수 있도록. Тэгээд Бурхны дээр сонгосон хүмүүсийг үргэлж одоо гэмшилтэйгээр, үргэлж залбиралтайгаар амьдрахад нь уриалж чиглүүлэх ёстой юм аа. 아모스 6장 두 번째 대지입니다. За дараа нь одоо Амос намын Амос 6-гийн 2 дахь хэсгийг хэлж байна. 아모스 6장 두 번째 대지. 자, 이스라엘이 멸망할 것을 예고함. 7절로 11절입니다. 7-аас 11 дээр ишлэл Израилийн сүрлийг өвчилж зөвлөсөн гэсэн. 자, 이스라엘이 сануулсан гэсэн хэсэг байна. 자, 7절 읽어보세요. За 7 дугаар ишлэг уншия. Тиймээс одоо цөлөгдөгсдийн түрүүнд тэд нар цөллөгт явах болно. Тэрийн хэвтэгчдийн найр үгүй болно. 네. 자, 이 7절에 보시면
자, 그러므로 그들이 이제는 사로잡히는 자 중에 앞서 사로잡히리니 했습니다. 사로잡힌다고 했습니다. 7 дугаар эшлэгийг харах юм бол тиймээс одоо тэд цөлөгдөхсдийн түрүүнд явах болно. Тэд нар төрүүлээд цөлөгт явах болно гэж. 자, 그렇게 되면 기지개 켜는 자의 떠드는 소리가 그치리라 그랬습니다. За тэгэх юм бол тэдгээр нөгөө тэрэж хэвтэгчдийн тэр найр үгүй болох болно гэсэн байна. 그들이 포로로 끌려가면은 안일하고 방탕한 그런 모든 세속적인 노래나 그런 생활에서 다 결국은 떠나게 되는 것입니다. Тэдгээр цөлөгдөд явчих юм бол нөгөө хажуулдаж хэвтээд тэрэж хэвтээд тэр архитан согтуураад санаа амар амьдарч исэн тэр байдал нь тэр амьдрал нь үгүй болох болно гэж. 8절도 보세요. 8 дугаар эшлэл эзэн бурхан өөрөөрөө тангаргалж байна. Төг дүмдийн эзэн бурхан тунхаглаж байна. Би Яаковын ихэрхэлд дургуйцэж цайзуудыг нь үзэн ядна. Тиймээс хот болон түүнийг дүүргэгч бүхнийг би тушаах болно. 네, 만군의 하나님 여호와의 말씀이니라고 강조하고 있습니다. Эзэн бурхан төг дүмдийн эзэн бурхан тунхаглаж байна гэсэн. 주 여호와 당신을 두고 맹세하셨노라. Эзэн бурхан өөрөөрөө тангаргалж байна. 내가 야곱의 영광을 싫어한다 했습니다. 그 야곱은 ихэрхэлд дургуутдаг. 이 야곱의 영광이 뭡니까? 야곱의 ихэрхэл гэдэг нь юу юм бэ? 그건 야곱의 자랑거리를 말하는 것입니다. 야곱은 одоо өөрөөрөө сайрхдаг тэр байдлыг нь хэлж байгаа. 여러분, 야곱은 하나님의 택한 백성들의 대표자입니다. 야곱 бол бурхны сонгосон ард түмний төлөөлөл болсон хүн байгаа шүү дээ. 야곱 하면은 하나님의 택한 백성을 호칭하는 겁니다. 대표하는 거예요. 야곱 гэдэг энэ хүнээр 야곱 гэдэг энэ нэрээр бурхны сонгож авсан бурхны ард түмнийг төлөөлүүлж хэлж байгаа. 하나님께서 야곱의 영광을 싫어하신다고 했어요. 미워하신다고 그랬어요. Бурхан Яаковын ихэрхэлд дургуутснэ гэж хэлсэн. 여러분, 야곱의 하나님의 택한 백성들의 영광은 하나님의 영광을 자랑해야 됩니다. Тэр бурхны ард түмэн за энэ бас нэг орчуулгын ялгаа гарч байгаа шүү. Энэ Яаковын ихэрхэл гэдэг монголоор орчуулсан. Харин юу болохоор Солонгос библиэр Яаковын алдарт дургуутсан алдар гэсэн байгаа. Тэгэхээр алдар гэдэг зүйл Яаков буюу одоо бурхны сонгосон ард түмэн бол бурхны алдрыг л одоо сайрхаж бурхны алдраар сайрхаж явах ёстой хүмүүс шүү дээ. 야곱의 하나님의 영광을 드러내고 하나님의 영광을 높이고 하나님의 영광을 자랑해야 되는데 오히려 세상의 영광을 자랑하고 있는 거예요. Тэгэхээр одоо Яаковын хувьд буюу одоо Яаковоор төлөөлүүлсэн бурхны хүмүүстэй юугаар сайрхаж явах ёстой вэ гэхээр ерөөсө бурхны алдраар сайрхаж бурхны алдрыг харуулж бурхныг алдаршуулж амьдрах ёстой. Байтал Яаков буюу тэр сонгогдсон хүмүүс болохоор тэгхгүйгээр энэ дэлхийн алдар өөрсдийнхөө алдрыг л сайрхаж амьдардаг байсан байна. 하나님이 미워하시는 겁니다. Үүнийг нь одоо Монгол Библиэд ихэрхэл гэж ингээ орчуулсан байгаа. Тийм болохоор бурхан дургуутсаж үзэн ядахаас өөр яах вэ? 우리 하나님의 교회의 영광이 뭡니까? 세상 영광이 아닙니다. 세상이 잘 되는 것이 아니에요. Тэгэхээр сүм чуулганыг ч гэсэн аваад үзсэн бэлээ. Чуулганы алдар нь юу вэ? Бурхны алдар шүү дээ. Бурхныг л алдаршуулах ёстой. Энэ дэлхийн алдар нэр биш. 이 교회의 자랑거리는 오직 하나님의 은혜, 하나님의 영광, 그 하나님의 거룩하신 이름을 우리가 자랑하고 높여야 됩니다. Чуулганы одоо сайрхах ёстой зүйлүүд ерөөсөө бурхны алдар, бурхны нэгүүлсэл, бурхны сайн сайхнаар сайрхаж явах ёстой.
이 교회가 세상 영광을 높이고 자랑하고 부러워하면 그건 벌써 하나님의 영광이 떠난 것입니다. Гэтэл одоо эсвэргээрээ сүм чуулгыг хэрвээ энэ дэлхийн алдар дэлхийн нэр хүндийг хөөцөлдөж дэлхийн одоо хүмүүсийн дуртай тийм нэр хүн дээр гайхуулж сайрхдаг байх юм бол тийм чуулганаас бурхны алдар салж бодноо. 믿음의 조상 아브라함은 하나님의 영광을 바라보고 하나님을 따랐습니다. Бидний итгэлийн өвөг дээдсгийгддэг Авраам ч гэсэн бурхны алдрыг хараад тэр бурхны алдрыг л алдрын хойноос л явсан байгаа. 그 영광의 하나님이 아브라함에게 나타났다고 했습니다. Тэр алдрын бурхан өөрөө Авраамд өөрийгөө харуулсан. 하나님의 영광은 바로 예수 그리스도입니다. Бурхны алдар гэдэг бол ерөөсөө Есүс Христ юм. 여러분 육신의 눈으로 볼 때 예수 그리스도의 육신의 모습을 누가 하나님의 영광으로 볼 수가 있겠습니까? Тэр Есүс Христийг хэрвээ бид нэр одоо махан биеийнхээ нүдээр махан нүдээр харах юм бол хинт Есүс Христийг бурхны алдар гэж ер нь хэлж чадах байлээ. Хинт чадахгүй шүү дээ. Одоо бурхны Есүсийг гаднаас нь махан биеийн нүдээр харахад бурхны алдаршуулчаар тийм одоо хэлбэр дүрс түнд байгаагүй гэж хэлсэн мэт тий. 교회가 하나님의 영광을 따르지 않고 세상의 영광을 추구하고 그걸 부러워한다는 것은 이미 교회로서 그 정체성을 잃어버린 것입니다. Яг үүнтэй адилхан сүнсний нүдээр харсан цагт сүнсээ тэр бурхны алдрыг харсан цагт л Есүсийг бурхны алдар мөн байна гэж харж чадна. Үүнтэй адилхан сүм чуулган хэрвээ энэ дэлхийн нэр хүнд дэлхийн алдрын төлөө явах юм бол тэр чуулган бол аль хэдийнэ чуулганы тэр хэрэгэм зэрэг чуулганы мөн чанараа алдчихсан хэрэг юм аа. 하나님이 이스라엘 백성들에게 주신 그 모든 부와 귀한 것과 또 승리와 또 구원과 그 모든 건 다 하나님의 은혜로 주신 겁니다. Бурханаас чуулганд өгсөн тэр бүхэл ерөөл нэгүсэл аврал тэр бүхэн бол энэ бүхэн бол ерөөсө бурхны өгсөн зүйл бурханаас ирсэн зүйлсээ. 그럼 당연히 하나님의 택한 백성들은 하나님의 은혜와 그 하나님의 영광을 당연히 높이고 자랑해야 될 것입니다. Чуулганд өгсөн алдар ялалт гэх мэтчлэн бүгдээрээ бурханаас ирсэн. Тийм болохоор чуулган бол гарцаагүй зөвхөн бурхны нэгүсэл ба бурхны алдраар л сайрхдаг байх ёстой маа. 그런데 이스라엘 백성들은 하나님이 주신 것을 가지고 하나님을 영화롭게 하지 않고 도리어 하나님을 배반하고 자신들을 높이고 자랑하고 있는 것입니다. Гэтэл Амос намаас харахад Израильчууд яасан бэ? Ерөөсөө бурхныг алдаршуулж бурхнаар сайрхах биш, бурхны тэдэнд өгсөн тэр өршөөл нэгүсэл аврал тэр ялалтыг өөрсдийнхөө төлөө ашиглаж өөрсдийгөө улам одоо алдаршуулж өөрсдөө нэр хүнд олохын тулд ихэрхэж амьдарч ирсэн байна. 이 죄 때문에 하나님이 결국은 이스라엘을 심판하시는 거예요. Энэ гимнүглийнхэн улмаас эцэст нь бурхан Израилийг шийтгсэн байна. 여러분 교회에서 하나님의 일꾼들이 정말 하나님의 은혜, 측량할 수 없는 하나님의 은혜와 사랑과 그 은총, 그 구원과 영광을 높이고 자랑한다면 반드시 그 교회는 하나님이 함께 하십니다. Хэрэг та бүхний удирдах байгаа хонжилж байгаа тэр чуулган үнэхээр одоо зөвхөн бурхны алдар, бурхны хайр, нэгүсэл, бурхны ивэл, бурхны аврал, ерөөл, бурхны ялалтаар, алдраар сайрхдаг чуулган байх юм бол тийм чуулганыг бурхан гарцаагүй өрөөж болно. 자, 구절을 한번 읽어보세요. 9-р эшлэгийг уншъя. Тэр үед нэг гэрт 10 хүн үлдсэн байх аваас тэд ч гэсэн өөхөх болно.
예, 한 집에 10사람이 남는다 하여도 다 죽을 것이라고 했습니다. Нэг гэрт 10 хүн үлдсэн байлаа ч гэсэн тэд ч гэсэн өөхөх болно. Бүгдээрээ өөхнэ гэсэн байна. 이건 전쟁으로 인해서 다 죽고 10명이 남았다 해도 또 전염병으로 그 10명까지도 다 죽는다는 것입니다. Одоо тэр одоо дайн тулаанаас болж те харийн давталгаанаас ч юм уу тэр дайн тулаанаас болоод одоо арт түмэн үхэж өргөдөж бүгд сүйрэх болно. Гэхдээ одоо нэг гэрээ 10 хүн тэр дайн тулааны хөлөөс одоо амьд үлдсэн байлаа ч гэсэн дайны дараа гардаг тэр янз бүрийн өвчин те халдварт өвчний улмаас бүгд тэргүй өөхөх болно гэдгийг хэлж байгаа. 그러므로 이 말씀은 하나님의 심판이 아주 엄중하신 것을 선포하는 그러한 말씀입니다. Тэгэхээр нэгсэндээ 9-р ишлэл бол Бурхны шийдэл бол тийм одоо нэлцгонсон одоо тийм за яах вэ гэсэн тийм шийтгэл биш. Бурхны шийтгэл хэрвээ нэг л одоо шийдэл Бурхан шийдэх юм бол тэр шийдэл нь маш хатуу чанга байх болно гэдгийг ерөөсөө өвлөөлгүй байх болно гэдгийг хэлж байгаа. 하나님의 심판에서 벗어날 사람이 한 사람도 없다는 것입니다. Нэгэнт Бурхан одоо шийдсэн л бол тэр Бурханы шийдэглээс зайлсхийж чадах, мултарч чадах хүн нэгч байхгүй гэдгийг хэлж байна. 마찬가지로 하나님의 구원에 있어서도 택한 백성을 반드시 하나님은 다 구원하신다는 거예요. Нөгөө төгөөр Бурханы авралын хувьд ч гэсэн шийтгэлийн хувьд юм байдгийн бол авралын хувьд ямар байдгийн бэ гэдээ аваад үзэхэд бас л адилхан Бурхан нэгэнт л одоо аврахаар сонгосон болвол тэр сонгогдсон хүмүүсээ Бурхан эцээцэст аврахтаа л авардаг юм аа. 10절 한번 읽어보세요. 10-р ишлэл. Оршуулагч хамаатан нь ясыг гэрээс гаргахдаа байшингийн дотор талд буй хүнд чамтай хамт өөр хэн нэгэн бий юу гин өнөөх нь хэн жалгаа гэхэд тэр чимээгүй. Учир нь эзний нэрийг дурсах ёсгүй гэх болно. 자, 20절은 더 하나님의 심판이 얼마나 엄중한지, 얼마나 무서운지 더 구체적으로 보여주고 있습니다. Энэ 10-р ишлэлч гэсэн Бурхны шийтгэл ямар одоо эрс чанга хатуу байдгийм бэ гэдгийг илүү одоо онцолж, илүү тодруулж хэлсэн ишлэл байна. 이 말씀은 그 집 식구들이 다 죽었으므로 친척이 와서 시체를 불사르게 된다는 것입니다. Эндээс харах юм бол тэр гэрд 10 хүн үлдсэн байлаа ч гэсэн тэд ч гэсэн өхнэ гэсэн тийм ээ. Тэгээд тэр гэрээс одоо өөрсдийнх нь гэр бүлээс оршуулах хүн гарч ирэхгүй бүгдээ өгсөн юм чинь. Тийм учраас хамаатан нэрч тэдэрийг оршуулах болно гэсэн байна. 우리가 여호와 이름을 부르지 못할 것이라 이렇게 기록하고 있습니다. Тэгээд эзний нэрийг дуурсаж чадахгүй болно гэж хэлж байна. 자, 이 말씀은 우리가 이토록 무서운 하나님의 심판을 받고 보니 하나님이 너무 두려워서 하나님의 이름을 감히 부를 수가 없다는 것입니다. Яагаад эзний нэрийг дуурсах ёсгүй, дуурсаж чадахгүй болох вэ гэхээр тэр Бурхны шийтгэл нь үнэхээр аимшигтай учраас тэгээ Бурхны бүр нэрийг ч дуудахаасаа айх тийм цаг үе ирнэ гэсэн. 이스라엘 백성들이 과거에는 하나님을 두려워할 줄 몰랐습니다. Эртдэр үед гэхэд Израильчууд Бурханаас айж эмээхийг мэддэггүй байсан. 하나님의 이름을 망령되게 부르고 함부로 이렇게 속되게 불렀습니다. Айж эмээхийг мэддэггүй байсан учраас тэд нар Бурхны нэрийг ямар ч утга учиргүйгээр хоосон дэмий дууддаг байсан. Тэгээд бас Бурхны нэрийг нэрэнд хамаа намаагүй халтдаг байсан. 하나님의 이름으로 거짓 맹세를 많이 했습니다. Бурхны нэрээр хуурамч тангараг өргөдөг байсан. 형식적으로 예배를 드렸습니다. Тэгээ зүгээр л нэг хэлбэр төдий мөргөлийг Бурханд өргөдөг байсан.
이제는 그러한 죄를 깨닫고 회개하면서 경건과 진심으로 하나님께 돌아와서 하나님을 두려워하는 태도를 좀 보이고 있는 것입니다. Харин одоо энд харахад яаж ийм ял шийтгэл одоо аимшигтай шийтгэл хүртсэнийхээ дараа л арай гэж нэг юм одоо бурхнаас айдаг, имээдэг болж тэгээд одоо сүнсэгтэйгээр эмээх сэтгэлээр бурхны нэрийг дууддаг мөн бурханд бүргэл өргөдөг болж байгаа. Дөнгөж одоо тэгж эхэлж байгаа хэрэгээ. 그래서 에레미야 선지자는 에레미야 2장 19절에 이렇게 기록하고 있습니다. Тийм учраас Иремья 2-ын 19 дээр иш үзүүлэгч Иремья ингэж хэлсэн байна. 에레미야 2장 19절. Иремья 2-ын 19. 내 악이 너를 징계하겠다 했습니다. 내 악이 너를 징계한다. Хилэнцэд явдал чинь чамааг шийтгэнэ. 내 반역이 너를 책망할 것이라 했습니다. Уралт чинь чамааг яллах болно. 그런즉 내 하나님 여호와를 버림과 내 속에 나를 경외함이 없는 것이 악이요 고통인 줄 알라 그랬습니다. Эзэн бурхнаа чи умартсан иймд чиний хувьд ёрмо ба гашуун нь байх болно гэсэн. 하나님을 두려워하지 않는 거예요. 하나님을 두려워하지 않는 거. Бурхан тэгээд надаас эмээх үү гэж дотор чинь алгаа гэж төв төмдийн бурхан айлдаж байна. Ерөөсөө эзэн бурхнаас айж эмээхийг ерөөсөө мэддэггүй. Тийм арт хүн байсан байна. 이것이 악이라는 거예요. 그리고 이 악 때문에 심판을 당한다는 것입니다. Эзэн бурхнаас айж эмээхгүй байна гэдэг чинь ерөөсөө ёрмо зүйл бас тэр гашуун зүйл юм аа. Тийм учраас энэ ёрмогийнхаа төлөө та нар ийм шийтгэл амсаж байгаамаа. 이것은 주 만군의 여호와의 말씀이라는 것입니다. Энэ бол төв төмдийн бурхан эзэн тунхаглаж байгаа үгсээ. 자, 교회가 하나님을 두려워하지 않는 교회, 하나님을 경외하지 않는 교회는 절대로 하나님의 영광을 드러낼 수가 없습니다. Бурханаас айдаггүй, бурхныг алдаршуулдаггүй сүмж болгон бол ерөөсөө бурханаас айдаггүй, бурханаас эмээдэггүй сүмж болгон бол бурхныг ерөөсөө алдаршуулж чадахгүй. 이 잠언에서 철저하게 가르치는 것이 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이다라고 했습니다. Сургаалт өгс заман дээр маш тодорхой сургаж хэлсэн байдаг тийм үү? Эзнээс эмээх үн мэрэг ухааны үндэс юм аа гэж. 교회의 지혜는 세상 지혜가 아닙니다. Чуулганы мэрэгэн ухаан бол энэ дэлхийн мэрэгэн ухаан юусоо биш. 하나님을 경외하는 데서 나오는 지혜입니다. Чуулганы мэрэгэн ухаан бол бурхнаас эмээхүйгээс ирдэг мэрэгэн ухаан юм аа. 이 지혜가 사람을 구원하고 이 지혜가 사람을 살리는 것입니다. Энэ мэрэгэн ухаан л хүмүүсийг аварч энэ мэрэгэн ухаан л хүмүүсийг амьлуулж идэг юм аа. 세상의 지혜를 가지고는 사람을 구원할 수가 없고 사람을 살릴 수가 없습니다. Тэрнээс биш энэ дэлхийн мэрэгэн ухаанаар бол хүмүүсийг амьдруулж аварч ерөөсөө чадахгүй. 그래서 여호와를 경외하는 것이 사람의 본분이다. 이렇게 가르치고 있습니다. Тэгэхээр бурхнаас эмээнэ гэдэг бол ерөөсөө хүнд байх ёстой хамгийн үндсэн суурь чанар байгаамаа. 그러므로 성경은 여호와를 경외함이 없는 것이 악이요. 그것이 내 고통이 될 것이다. 라고 성경은 분명히 경고하고 있는 것입니다. Тийм учраас Библич гэсэн сая Иремья 2:19 дэх эшлэлээр хэлсэнчлэн бурхнаас эмээхгүй байх нь ёр муу юм аа. Бурхнаас эмээхгүй байна гэдэг бол одоо гашуун хувь тавил юм аа гэж маш тодорхой сургаж хэлсэн байгаа. 아모스 6장 11절 읽어보세요. Амос 6-гийн 11 дэх эшлэлийг уншъя. 보라 여호와께서 명령하시노라. 11절 읽어보세요. 네. Харагтун том байшингууд хэсэг болтлоо, жижиг байшингууд хэлтэрхий болтлоо хэмхэр гэж эзэн тушаах гэж байна.
여기서 큰 집은 이스라엘 지도자들의 궁궐, 지도자들의 화려한 그런 집을 말하고 작은 집은 일반 백성들의 집을 말하는 것입니다. Танд өгүүлж байгаа том байшингууд гэдэг нь болохоор удирдагч нарын одоо тэр орд харшуудыг хэлж байна. Жижиг байшингууд гэдэг нь одоо жирийн ардын амьдардаг гэр орныг хэлж байна. 그러나 하나님의 심판으로 말미암아 큰 집이나 작은 집은 다 갈라지고 파괴된다는 것입니다. Тэгээд бурхны тэр шийтгэл ирэх үед бол том байсан ч бай, жижиг байсан ч бай бүгд хэмхрэх болох юм болно гэж хэлж байна. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун бурхан аминь баярлаа. 이 세상이 얼마나 교만과 방탕과 안일한 죄에 빠져 있습니까? Энэ дэлхий ямар их бардамнал, эмх замбраагүй байдал, сэтгэл амар амьдралд автаад байна вэ? 하나님의 심판이 엄중하게 임하는 것을 전혀 알지 못하고 있는 이 캄캄한 세상입니다. Бурхны шийтгэл үнэхээр чанга хатуу байх болно гэдгийг огт мэдэхгүй харанхуй амьдарч байна. 그러나 누구든지 회개하고 예수 그리스도를 믿고 영접하면 구원을 받습니다. Гэвч таны өмнө гим нүглээ улаан гимшиж Есүс Христийг хүлээн авсан хүн болгон аврагдах болно. 우리에게 하나님의 택한 백성들을 구원하라고 하나님의 교회를 세워주시고 하나님의 일꾼으로 세워주셨습니다. Бурхан та бид нарыг өөрийнхөө сонгосон хүмүүсийг авар гэж сүм чуулганы байгуулж өгч бас чуулганы ажилчид болгосон билээ. 저희들에게 하나님 앞에 겸손하고 정말 하나님의 말씀을 잘 순종해서 하나님의 구원과 축복이 하나님의 백성들에게 임하게 해 주시옵소서. Та бид нарыг үнэхээр даруй байлгаж таны үгэнд дуулууртай байлгаж өгөөч. Тийхүү Бурхан таны сонгосон ард түмнийг таны аврал руу, ерөөл рүү удирдан чиглүүлэхэд тусалж өгөөч. 이 시간에도 하나님이 함께 해 주시옵소서. Энэ цагчгасаа Бурхан та хамт ээж өгөөч. 예수님의 이름으로 Есүсийн 기도드리옵나이다. нэрээр залбирanгуйч байна. 아멘. 자, 아모스 6장 12절 읽어주세요. За Амос 6-гийн 12-ыг уншъя. Хатан дээгүүр морд давхидгүү, өхөр хөлн түүнийг хагалах уу? Гэсэн ч та нар шудраг ёсыг хороор зөв байдлын жимсийг шарилжаар сэлсэн. 세 번째 대지입니다. За 3 дахь хэсэг эхэлж байна. 이스라엘의 죄로 인하여 여호와의 징벌이 임한다는 것입니다. Израилийн эзэн нүглээс Израилийн бодлогыг 자, 12절에 말들이 여러분 몽골에 말이 많죠. 말. 네. 말들이 어찌 단단한 바위 위에서 달릴 수가 있겠냐 그 말입니다. Хатан дээгүүр морд давхидаг билүү гэж байна. 예. 이 단단한 바위 위에서 말들이 달리면 그 말 발굽이 다 이렇게 쪼개지고 깨져 나가서 달릴 수가 없습니다. Тэгэхээр хатан дээгүүр ер нь морь давхад бол халгаатай шүү дээ. Тийм Монголд морь олон байдаг болохоор та бүхэн сайн мэдж байгаа. Тэр хатан дээгүүр морь давхих юм бол одоо туурай юу ч гэхгүй одоо илэгдээд тийм ээ хагаарч давхихын аргагүй явахын эцэсгүй болно. 또 소가 어찌 바위 위에서 밭을 갈 수 있겠느냐 그 말입니다. За мөн өхөр хөллөн түүнийг хагалах уу гэж байна. Өөрөөр хэлбэл өхөр хөллөөд нөгөө газар хагалдаг шиг хадыг тэгж хагалж явах боломжгүй гэж байгаа. 여러분 우리 아모스를 읽어보면 이거 아모스 선지자는 주로
농촌의 풍경을 농촌에서 일어나고 있는 그런 풍경을 가지고 자연적인 그런 어떤 생활 풍습을 가지고 하나님의 말씀을 교훈하고 있습니다. Ер нь Амос иш үзүүлэгчийн энэ бичсэн иш үзүүлгүүдийг уншаад үзэх юм бол голдуу одоо хөдөө аж ахуй газар тариалантай холбоотой тийм одоо нөхцөл байдлуудыг маш ихээр дуурдаж жишээ авч өгүүлсэн байгааг харж болно. 자, 이와 같이 이 말과 소를 비유로 들어서 오늘 이 시간에 아모스가 우리한테 교훈하고 있습니다. Тэгээ энд ч гэсэн мөн адилхан одоо морь өхөр гэх мэтчлэн тийм ээ хөдөө аж ахуй газар тариалангийн одоо эдэлдэг хэрэгэлдэг тэр адгуус амтнаар жишээ авч ярьсан байна. 자, 이 말들이 바위 위에서 달릴 수가 없고 소들이 바위 위에서 밭을 갈 수 없는 것처럼 없는데, 그런데 너희들은 이 정의를 쓸개로 바꾸며 공의의 열매를 쓴 쑥으로 바꾸고 있다는 것입니다. Морд одоо хадан дээгүүр давхидгүй шиг өхрээр хадыг хагалдаггүй байтал та нар шудраг ёсыг хороор сольж зөвхт байдлын жимсийг шарилжаар сольсон байна. 이 정의와 공의를 아주 이스라엘 백성들에게 아주 모욕적으로 정의와 공의를 모욕적으로 이렇게 멸시하고 있는 것입니다. Энэ шудраг ёсыг хороор зөвхт байдлын жимсийг шарилжаар сольсон гэдэг нь юу илэрхийлж байгаа юм бэ гэхээр шудраг ёс зөвхт байдал гэдэг нь үнэхээр эрхэм зүйл шүү дээ. Гэтэл Израилийн ард түмэн энэ зөвхт байдал ба шудраг ёсыг ерөөсөө басамжилж тийм ээ үл тоомсорлож одоо хөл дорой гიშгэлсэн гэдгийг хэлж байгаа. 여러분, 여기서 이제 정의와 공의는 바로 하나님의 말씀을 가리키는 것입니다. Энд өгүүлж байгаа шудраг ёс зөвхт байдал гэдэг бол нэг гэсэндээ Бурхны үгийг хэлж байгаа юм аа. 이 하나님의 말씀을 이렇게 이스라엘 백성들에게 모욕하고 멸시하고 천대하는 겁니다. Тэгэхээр Израилийн ард түмэн бол нэг ёсондоо Бурхны үгийг л ингэж үл тоомсорлож улан дорой гიშгэлж басамжилж ханддаг болсон гэсэн үг. 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 거역하고 하나님을 떠나서는 아무리 자기들이 잘해보겠다고 해도 안 된다는 것입니다. Израильчууд Бурхны үгийг ингэж басамжилж, доромжилж тэгээд өөрсдөө бид нар Бурхангүйгээр өөрсдөө хийж чадна гэж хичнээн одоо зүтгэж хөдөлмөрлөж гэсэн тэр болгоно нь бүтэхгүй. 하나님을 믿지 않고 의지하지 않고 인간의 힘으로 이 잘해보겠다는 것이 바로 이 비유를 들어서 말하고 있는 것입니다. 하나님을 믿고 의지하지 않고 인간의 힘으로 세상을 믿고 의지해서 잘 살아보겠다는 것을 비유로 말하는 것입니다. Тэгэхээр энэ өхөр хөллөж газар хагална хадан дээгүүр морд давхина гэдэг нь болохоор ерөөсө Бурхны үгийг одоо үл тоомсорлож Бурханд итгэж найдахгүйгээр өөрсдийнхөө хүч чадал эрдэж бардаж өөрсдийнхөө хүчээр ямар нэг юмд хүрч чадна гэж зүтгэж байгааг хайрцуулж жишиж хэлсэн үг юм аа. 이스라엘 백성은 하나님만 믿고 의지해야 돼. 하나님만 믿고 의지할 때 하나님이 도와주셔서 잘 되게 해주시겠다고 약속을 했어요. Израилийн ард түмэн бол уг нь зөвхөн эзэн бурханд л итгэж найдаж түүнд түшиглэж амьдрах ёстой ард түмэн юм аа. Хэрвээ тэгж бурхандаа л итгэж найдаж түшиглэж амьдрах юм бол бүх зүйлийг нь бүтэмжтэй болгож өгнө гэж бурхан өөрөө амласан байгаа. 근데 그런 하나님의 말씀, 이 정의와 공의의 하나님의 말씀을 아주 쓴 쑥으로 이렇게 여기고 버렸다는 것입니다.
тэгэж хэлсэн, тэгэж амласан бурхны үгийг тэд нар яаж одоо тэр үгэнд яаж хандаж байна гэхээр ерөөсөө л одоо үл таамсарлсан тий гаргуунд нь хаясан. Өөрөлдвөл тэр шудраг ёсыг хороор тэр зөвхт байдлын жимсийг шарилжаар сольсон гэдэг нь бурхны үгийг ерөөсөө л одоо өөрсдөд нь хор өгч байгаа юм шиг. Альсгүй л одоо хинт ч хэрэггүй шарилж яг одоо хөлөнд ороод дэвсэлдэгтэй адилхан бурхны үгэнд яг л тэгэж тоомжиргүй хандаж ханддаг байсан гэсэн. 그래서 그들은 세상을 의지하면서 이렇게 나가지만 아무 소용이 없다는 것입니다. Тэгээд тэд нэр хичнээн одоо тэгэж өөрсдөө бардаж энэ дэлхийд найдаж амьдралаач гэсэн тэр бүхэн эцэстээ ямар ч нэмэргүй юм аа. 마치 말들이 바위 위에서 달리는 것과 소들이 바위 위에서 이렇게 바꾸는 것처럼 아무 소용이 없다는 것입니다. Морд хадан дээгүүр давхиж байгаатай адилхан өхрээр хадыг хагалах гэж байгаатай адилхан ямар ч одоо ашиггүй нэмэргүй байх боллоо гэсэн. 자, 13절을 읽어보세요. 13 дээршлэл бид өөрсдийн хүчээр Карнаимыг авсан босуу гэж Лодибарт та нар баясгаа. 예, 허무한 것을 기뻐한다고 했습니다. Та нар ямар ч одоо Лодибар гэдэг нь одоо нэг гэсэндээ ямар ч тийм ашиггүй дэмий хоосон зүйлээ гэсэн утгатай. Тийм дэмий хоосон зүйлд та нар баярлаж баясгаа гэж. 예, 이 허무한 것을 기뻐한다. 이 헛된 것을 기뻐한다. 그 말이에요. Та нар одоо Лодиберт баясгаа гэдэг нь ерөөсөө хоосон зүйлд та нар баярлаж багтдгаа гэсэн. 이건 바로 우상을 말하는 것입니다. 우상을 Тэгээд хоосон дэмий хоосон зүйл гэдэг нь бол одоо шүтээнүүдийг хэлж байгаа. Хоосон шүтээд хуурамч шүтээнүүдийг хэлж байгаа. 여러분 몽골에도 참 우상이 많이 있더라고요. 이렇게 뭐 여러 가지 형상으로 만들어 놓은 그런 우상들이 많이 있는데 여러분 우상은 아무것도 아닙니다. 세상에 아무것도 아니고 헛되다고 했습니다. Монголд ч гэсэн маш олон тийм янз бүрийн хуурамч шүтээнүүд байдаг юм байна лээ. Тэгээ янз бүрийн хөрөг зураг тий хиймэл баримл шавраар хийсэн хоосон шүтээнүүд тэр хиймэл шүтээнүүд бол яг л нөгөө хиймэл гэдэг нэрэндээ таарсан ямар ч одоо хүч чадал байхгүй юу ч хийж чадахгүй хоосон зүйлс юм аа. 네, 우상은 사람에게 복을 줄 수도 없고 사람을 해롭게도 할 수 없습니다. 아무것도 아닙니다. Тэгээ хиймэл шүтээнүүд энэ хуурамч шүтээнүүд бол хүмүүст сайн зүйлж хийж өгч чадахгүй, муу зүйлж хийж чадахгүй, ер нь юу ч хийж чадахгүй хоосон зүйл. 그런데도 불구하고 이스라엘 백성은 그 우상을 의지하고 기뻐했다는 것입니다. Гэтэл Израильчууд болохоор тийм дэмий хоосон зүйлсээ баярлаж баясаж амьдарч ирсэн байна. 그리고 여기에 우리의 힘으로 뿔들을 취한다고 했습니다. 뿔들을 취한다고 했어요. За Карнаимыг авсан гэдэг нь болохоор тэр Карнаим гэдэг нь болохоор одоо эвэр гэсэн утгатай. Тэгэхээр энэ та нар өөрсдийнхөө хүчээр бид нар эвэрнүүдийг олж авсан гэж ярьдаг байсан байна. 여기 몽골어에는 뭘로 번역이 됐습니까? 뿔? 여기는 아니요, Карнаим. 네? 간나임? Карна임. 가르나임은 뭐죠? 여기 그 주석이 달려 있는데 네. 이거는 Карна임이라는 것은 작은 도시 이름이며 능력과 그 파워를 상징하는 뿔이라는 뜻이 있다. 그렇죠. 예. 결국은 이제 우리가 이 뿔은 뭐라고 했냐면 세상의 세력, 세상의 힘, 세상의 세력과 세상의 힘을 상징하는 것입니다. За тэгэхээр энэ Карнаим гэдэг нь болохоор эвэр гэсэн утгатай гэсэн тийм ээ. Энэ эвэр гэдэг нь болохоор нэгэсэндээ энэ дэлхийн хүч чадлыг илэрхийлж байгаа юм аа. 자, 이스라엘 백성들은 헛된 우상을 의지하고 기뻐하며
또 세상의 힘과 이 권세를 믿고 의지한다는 것입니다. Тэгэхээр нэг ясандаа Израилийн ард түмэн тэр дэмий хоосон зүйлд баясдаг. Тэгээд тэр энэ дэлхийн хүч чадлын хойноос хөөцөлддөгөө гэсэн. 그러나 이런 것들은 우상과 세상의 권세는 다 허무한 것이요. 아무 열매도 없고 이 바람에 나는 경화 같다는 것입니다. Тэгэхээр энэ гэвч одоо энэ Израильчүүдийн хөөцөлдөд байгаа тэр энэ дэлхийн хүч чадал бас тэдний баярлаж багтдаг дэмий хоосон шүтээнүүд нь бол эцээ эцэст юу ч биш. Дэмий хов хоосон зүйлс яг л нөгөө салхинд хийсдэг үр тарианы хальстай адилхан зүйлс юм аа. 여러분 그 우상이나 세상의 세력과 권세 가지고는 구원을 받을 수가 없다는 거예요. Тэр хурамч шүтээнүүд болон энэ дэлхийн хүч чадлаа байлаа гэд авралыг олж чадахгүй. 환난 당할 때 그것들이 그 환난에서 건져주지 못한다는 것입니다. Бидэрт ямар нэгэн гай зовлон тохиолдлоо гэхэд энэ одоо дэлхийн хүч чадал юм уу эсвэл энэ хурамч шүтээнүүд биднийг тэр гай зовлонгоос аварч чадахгүй. 하나님의 심판에서 벗어나 하나님의 심판을 피하지 못하게 한다는 것입니다. Бурхны шийтгэл ирлээ гэхэд Бурхны шийтгэлээс эдгээр зүйлс биднийг ерөөсөө чөлөөлж аварч өгч чадахгүй маа. 근데 왜 그 헛된 것을 의지하고 그 세력을 의지하고 하나님을 왜 버리느냐 그 말이에요. Тэг яагаад тийм хоосон зүйлс энэ дэлхийн тэр хүч чадал энэ дэлхийн тэр дэмий хоосон шүтээнүүдийг дагаад эзэн бурхнаа хайчгаж байгаа юм бэ? 교회도 마찬가지. 오늘날 교회가 하나님보다도 세상의 세력이나 세상의 어떤 힘을 세상의 어떤 돈을 그 믿고 의지한다면 그건 바로 우상입니다. 우상. Өнөөгийн чуулганы хувьд ч гэсэн мөн адилхан. Өнөөгийн чуулганууд ч гэсэн эзэн бурхнаа хаяад эзэн бурхандаа итгэж найдахын оронд энэ дэлхийн хүч чадал энэ дэлхийн мөнгөний араас явах юм бол энэ дэлхийн мөнгөнд эд баялагт итгэж найдах юм бол тэр нь ерөөсөө тэр хурамч шүтэж байгаатай адилхан юм аа. 에레미야 17장 5절에서 7절까지 보세요. 에레미야 17장. Иремья 17-гийн 5-аас 7. 17장 5절에서 7절. Иремья 17-гийн 5-аас 7. Эзэн ингэж айлдаж байна. Аяа хүнд итгэлээ тавьдаг, хүч чадал нь бие махбодод байдаг, зүрх сэтгэл нь эзнээс иргсэн хүн хараалтайя. Тэрээр цөлдөх бут мэт хөгжил цэцэглэл ирэхэд харахгүй, харин оршин суугчгүй давст нутагт, зэлүүд нутагт, чулуурхах газарт амьдрнаа. Харин эзэнд итгэдэг, эзэн итгэл найдвар нь байдаг хүн ерөөлтэйе. 이거 분명하잖아요. 하나님의 말씀은 분명하고 확실합니다. Энд бүр тодорхой хэлсэн байна. Бурхны үг бол угаасаа үргэлж тодорхой байдаг. 여호와께서 이와 같이 말씀하셨다고 했습니다. Энд эзэн ингэж айлдаж байна. 무릇 사람을 믿으며 육신으로 그의 힘을 삼고 마음이 여호와께서 떠난 그 사람은 저주를 받는다고 했어요. Хүнд итгэлээ тавьдаг, хүч чадал нь бие махбодод байдаг, зүрх сэтгэл нь эзнээс иргсэн хүн хараалтай гэж хэлсэн. 사막이 떨겨나무 같아서 좋은 일이 오는 것을 보지 못하고 광야 건조한 곳, 건건한 땅, 사람이 살지 않는 땅에 살리라 했습니다. Тийм хүн болохоор яг л цөлдөх бут шиг хөгжил цэцэглэл ирсэн ч гэсэн харахгүй. Тэгээд яг оршин суугчгүй давстай нутагт, зэлүүд нутагт, чулуурхаг газарт амьдарч байгаа мэт болно. 자, 그러나 7절 다 같이 한번 읽어봅시다. 다 같이 7절 Харин 시작. 7-р эшлэгийг хамтдаа уншиж гурая. Харин эзэнд итгэдэг, эзэн итгэл найдвар нь байдаг хүн ерөөлтэйе. 복을 받을 것이라. 하나님의 말씀은 분명합니다. Бурхан нь бол тодорхой хэлсэн байна. 그러나 무릇 여호와를 의지하며
여호와를 의뢰하는 그 사람은 복을 받을 것이라고 분명히 말하고 있습니다. Маш тодорхой хэлсэн байна. Харин эзэнд итгэдэг. Бас эзэн итгэл найдвар нь болсон. Тийм хүн бол ерөөлтэй юм аа гэж. 이것이 바로 하나님의 정의와 하나님의 공의입니다. Энэ нь л Бурхны зөвхт байдал шударга ёс юм аа. 예, 맞아. 하나님의 정의와 공의는 하나님을 믿고 의뢰하는 사람에게는 반드시 복을 주시겠다는 겁니다. Тэгээ Бурхны зөвхт байдал, Бурхны шударга ёс нь ингэж энд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Бурханд эзэндээ итгэдэг, Бурхан эзнийг өөрөө итгэл найдвар болгосон хүнийг заавал өрөөх болно гэж хэлсэн байна. 이걸 우리가 잘 깨달아야 되겠습니다. Үүнийг бид нар сайтар ухаарч ойлгох хэрэгтэй. 자, 아모스 6장 14절. За 6-гийн 14-ыг уншъя. Харагтун Израилийн гэрээ би та нарын эсрэг нэг үндэснийг босгох гэж байна гэж төг түмдийн эзэн Бурхан тунхаглаж байна. 자, 14절의 말씀은 여기에 이제 하맛 14절에 하맛 억이라는 지역이 나옵니다. 하맛 억이. За 하맛 억이. би дутуу уншсан байна те. Тэд Хаматын хоолоогоос Арабагийн хотгор хүртэл та нарыг дарангуулах болно гэж байна. За энд Хаматын хоолой гэж нэг газар гарч байна тийм ээ. 예, 하맛 여기는 그 이스라엘의 북방에 위치한 지역입니다. Израиль 북방? 예, 북쪽에. За Хаматын хоолой гэдэг нь болохоор Израилээс хойд зүгт оршдог газар. 그리고 아라바는 이스라엘의 남쪽에 위치한 지역입니다. За Арабагийн хотгор гэдэг нь болохоор өмнө зүгт нь оршдог газар байна. 그런데 하나님께서 이방 나라를 통해서 이스라엘의 북쪽과 이스라엘의 남쪽을 하나님이 다 공격을 받겠다는 것입니다. За тэгээ эндээс харах юм бол нэгэн үндэстнийг та нарын эсрэг босгох гэж байна гэдэг нь одоо харь үндэстний ямар нэгэн харь үндэстнийг хэлж байгаа. За тэгээ Бурхан тэр харь үндэстнээр дамжуулаад Израилийн хойд зүгээс өмнөд зүг хүртэл нь бүгдийг одоо шийтгэх болно, сүрлэх болно гэж хэлсэн. 참 이 하나님의 심판은 엄중한 것입니다. Эндээс ч үсээ харахад Бурханы шийтгэл бол маш хатуу гэдэг нь харагдаж байна. 자, 이렇게 하나님께서는 이스라엘의 북쪽에서부터 이스라엘의 남쪽 끝까지 전 지역을 이방 나라에게 침략을 당한다는 거죠. Тэгээ Бурхан тэр харь үндэстээр дамжуулан Израилийн хойд хязгаараас өмнөд хязгаар хүртэл буюу Израилийг бүхэлд нь тэр харь үндэснээр довтлуулах болно гэж хэлж байна. 그리고 그들이 포로로 끌려간다는 것입니다. Энэ бүхэн эцэстээ тэд нэр харьд олцлогдох болно гэдгийг хэлж байгаа юм аа. 그리고 이방 나라에서 이 학대, 멸시와 천대를 받고 학대를 받을 것이라고 경고하고 있는 것입니다. Тэгээд та нарыг дарангуйлах болно гэж бас хэлсэн. Тэгээд харь үндэстнүүд Израилийг гიშгчиж, сүйтгэж тэднэрийг дарлаж хүчрхийлэх болно. 그래서 오늘날에도 교회가 믿음에서 떠나게 되면 세상의 지배를 받게 되고 또 세상의 종이 되고 멸시와 천대를 받게 되어 있습니다. Өнөөдөр ч гэсэн хэрвээ сүм чуулганууд ч гэсэн эзэн бурхнаас холдох юм бол эзэн бурхныхаа үгэнд дуулуургүй байх юм бол энэ дэлхийд басамжлагдаж, энэ дэлхийн дайралт довтлогоонд өртөж, энэ дэлхийн хөлд гიშгдэж дарлагдах болно гэдгийг хэлж байгаа. 그래서 이 교회는 이 믿음이 보배입니다. 믿음이 보배예요. 다시 말씀해 주세요. 믿음, 하나님을 믿고 의지하는 것이 보배다 그 말이에요. Тэгэхээр сүм чуулганы хувьд бол итгэл бол ерөөсөө үнэт эрдэнэ гэж хэлж байна. 이사야 자, 이사야 한번 찾아보자. 잠깐만요. 이사야 33장 이사야
33장. 네. 6절. 이사야 33장 6절. Исая 33-ийн 6. 33장 6절. 내 시대에 평안함이 있으며 구원과 지혜와 지식이 풍성할 것이니 여호와를 경외함이 내 법이니라고 했습니다. За Исая 33-ийн 6 дээр юу хэлсэн бэ нэ? Тэр чиний цаг хугацааны бат суурь бөгөөд мэрэгэн ухаан мэдлэг ба авралын баялаг мөн эзнээс эмээхүүн Сионы эрдмийн сан билээ гэсэн. 예, 교회의 보배가 뭐냐? 바로 여호와를 경외하는 것이 교회의 보배라는 겁니다. Тэр сүм чуулганы хувьд эрдэнэ нь юу вэ гэхээр эзнээс эмээхүү юм аа. 그런 교회는 평안할 것이라고 했습니다. Тийм чуулган бол амар тайван, их тайван орших болно. 이 구원과 지혜와 지식이 풍성할 것이라고 했습니다. Тийм чуулганд бол мэрэгэн ухаан мэдлэг, авралаар баялаг байх болно. 정말 여러분들이 섬기는, 여러분들이 사역하고 있는 그 교회, 그 교회가 정말 하나님을 경외하는 교회라면 하나님은 반드시 이 약속대로 평안함을 주실 것입니다. 구원과 지혜와 지식이 풍성할 것입니다. Тэгэхээр таны одоо үйлчилж байгаа, хамжилж байгаа тэр чуулган үнэхээр эзнээс эмээдэг чуулган мөн л бол Бурхан яг энэ Исая 33 дээр амласанчлан тэр цаг хугацаа гэж бат болгож өгнө. Өөрөөр хэлбэл одоо тэр чуулган оршин байгаа цагт их тайван орших болно. Бас мэрэгэн ухаан мэдлэг авралаар дүүрэн баян чуулган болгож өгнө гэж амласан байна. 여러분 사무엘상 2장을 보겠습니다. 1-р Самуэль 2-р бүлгээс сарэ. 사무엘상 2장. 1-р Самуэль 2-р бүлэг. 2장. 2장 30절입니다. 30-р эшлэл. 30절. 그러므로 이스라엘의 하나님 나 여호와가 말하노라 했습니다. Тиймээс Израилийн бурхан эзэн ийхүү тунхаглаж байна. 내가 전에 내 집과 내 조상의 집이 내 앞에 영원히 행하리라 하였으나 이제 나 여호와가 말하노니 결단코 그렇게 하지 아니하리라 했습니다. Тиймээс Израилийн бурхан эзэн ийхүү тунхаглаж байна. Чиний гэр болон чиний эцгийн гэр миний өмнө мөнхөд явнаа хэмээн би айлцсан билээ. Харин одоо эзэн тунхаглан тэгэх нь надаас хол байгээ. 자, 그래서 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라 했습니다. Тэгэх нь надаас хол байг. Намайг хүндэтгэгчдийг би хүндтгэн харин намайг үл томсорлагчдыг би үл хайхарнаа. 자, 이 교회가 하나님을 존중히 여기는 것은 하나님을 경외하는 것입니다. 하나님을 공경하고 하나님을 두려워하는 거예요. 정말 교회가 하나님을 존중히 여기면 하나님은 그 교회를 반드시 존중히 여기게 해주신다는 거예요. За эндээс харахад бол бурхан эхлээд чи болон чиний гэр миний өмнө мөнхөд явнаа гэж эхлээд айлцснаа. Одоо болохоор эзэн тэгэх нь надаас хол байгээ. Одоо тийм биш ах болно. Мөнхөд тийм биш байна. Одоо болохоор болцол тавьж байгаа. Намайг хэрвээ чи хүндэтгэх юм бол би хүндэтгэн, харин намайг үл томсорлох юм бол би чамайг ч үл томсорлоо. Тэгэхээр эзний бурханы чуулган үнэхээр бурханыг хүндтгэдэг байх юм бол бурханы тэр амлсан амлалтууд тэр чуулганы дээр мөнхөд хамт орших болно. 나를 멸시하는 자를 하나님 멸시하신다고요. 경멸히 여긴다고 했습니다. Харин намайг үл томсорлох юм бол би бас тэднийг үл хайхрах болно гэсэн. 정말 우리가 이 세상에서
하나님과 사람 앞에 이 존중이 여김을 받는 비결은 하나님을 존중히 여기는 것입니다. 하나님을 경외하는 거예요. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр оршин байхдаа бид нэр үнэхээр одоо бурханд ч хүндлэгдээ, бурхны хүндлэлийг ч болоод хүмүүсийн хүндлэлийг ч гэсэн олох хамгийн гол нууц нь юу вэ гэхээр ерөөсө бурхныг эзэн бурхнаас хүндэтгэх явдал юм. 이 시대에 하나님을 존중히 여기는 교회를 하나님은 찾고 있습니다. Тэр үнэхээр энэ цаг үед бурхныг жинхнээсээ хүндэлдэг тийм чуулганыг эзэн бурхан хайсаар байгаа. 우리가 하나님을 존중히 여기는 것은 하나님의 말씀대로 우리가 순종하는 것입니다. Тэгвэл эзэн бурхнаа жинхнээсээ хүндэлнэ гэдгийг нь юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр бурхны үгийг бүрэн дуулууртай дагахыг л хэлж байгаа. 그건 바로 하나님의 날이 언제입니까? 주일날입니다. 이 주일날은 하나님의 날입니다. Жишээлбэл одоо бурхны өдөр эзний өдөр хэзээ вүлээ? Эзний өдөр гэдэг бол ерөөсөө бүтээсэн өдөр хэлж байгаа. Тэгэхээр бүтээсэн өдөр ням гарагт бид нэр тэр өдөр бол бурхны л өдөр, тэр бурханд л зориулагдах хэвээр. 이 하나님의 날, 주일날을 우리가 반드시 하나님 앞에 나가서 예배를 드려야 됩니다. Тэгээ бурхны өдөр буюу энэ эзний өдөр ням гарагт бид нар заавал сүм чуулганд очиж эзэн бурхандаа хүндэтгэл мөрөглийг өргөдөг байх ёстой. 그리고 하나님 앞에 예배드려 나갈 때 빈손으로 가면 안 됩니다. 하나님께서 주신 그 재물을 정성을 들여서 하나님 앞에 드려야 됩니다. Бас эзэн бурхандаа очиж мөргөл хүндэтгэл өргөж байгаа энэ өдөр бид нар хоосон гартаа очиж юусоо болохгүй. Эзний бидэнд өгсөн тэр эд баялгаас бид нар эзэн бурхандаа эргүүлж өргөдөг байх ёстой. 여러분 하나님을 존중히 여기는 거, 경외하는 것은 안식일을 일컬어 거룩한 날이다, 복된 날이다, 즐거운 날이다. 이걸 우리가 가르쳐야 되고, 그리고 하나님의 주신 물질 중에 그 10분의 1, 그 11조를 정말 하나님께 기쁨으로 드리는 그런 교회를 하나님이 찾고 계시는 겁니다. Эзэн бурханаа жинхнээсээ хүндэлдэг тэр жинхэнэ хүндлэлийг илэрхийлсэн эзний өдрийг сахин ариунаар сахидаг эзний өдөр эзэн бурхандаа заавал очиж хүндэтгэл мөрөглөө өргөдөг хүндэтгэл тэгхтээ бас хоосон гартай биш заавал 11-гээ өргөдөг байх ёстой гэдгийг бид нар итгэгч нартаа заавал зааж ойлгуулдаг бас хэрэгжүүлдэг байх ёстой. Тэгээ ийм л сүм чуулганыг бурхан өнөөдөр ч гэсэн ирж хайсаар байгаа. 이 엘리 제사장이 망한 거예요. 엘리 제사장 집안이 망했는데 그 원인은 뭡니까? 하나님의 제사를 멸시한 겁니다. За бидний сайн мэдэх нэгэн түүх байгаа шүү дээ. Тахилч Элигийн гэр бүр мөсөн сүйрэхэд хүрдэг байгаа тий. Тэгэхээр Элигийн гэр бүл тэгж сүйрэхэд хүргэсэн гол шалтгаан нь бол эзэн тахил өргөхдөө ёс бус галыг өргөсөө. Ёс бус галаар тахил өргөсөө гэж. 여러분 하나님 앞에 드리는 이 제사, 이 예배, 그 예배가 타락하면 그 하나님을 멸시하는 겁니다. Тэр урдын тэр тахил нь бол өнөөдрийн бидний мөргөл шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ мөргөл хэрвээ бурханд өргөж байгаа тэр тахил буюу мөргөл маань өөрөө завхарч те ялзарч завхарх юм бол ерөөсөө 타락하면 하나님을 멸시하는 죄에 빠지는 겁니다. Тэр мөргөл ба тэгэхээр ялзарч завхрах юм бол энэ нь бурхныг үл тоомсорлож байгаа гэм нүгэл юм аа. 예, 하나님은 예배를 통해서 영광을 받으시고 하나님이 존중히 여김을 받는 거예요. Яг тэгвэл мөргөл гэдэг зүйл бол тэр мөргөлөөр дамжуулж бурхан алдаршиж байдаг. Тэр мөргөлөөр дамжуулан бурхан тэр мөргөлийг бурхан
хүндэтгүүлж байдаг. 그래서 이제 저도 몽골에 여러 차례 가서 주일 예배도 인도하고 주일을 지켜봤는데 이 주일날 하나님 앞에 드리는 예배가 너무나 소홀해요. 너무 소홀합니다. Тэгээ би хэд хэдэн удаа одоо Монголд очиж эзний өдрийн мөрөглийг удирдах одоо сургаал намлал зааж байсан. Тэгээд ер нь бас ажиглаж байхад бурханд өргөж байгаа тэр мөргөл хүндэтгэл бол маш тийм одоо хөнгөн маягийн одоо үл тоомсорсон маягийн тийм хандлагатай явагдаж байхыг харж байсан. 여러분 그 하나님의 일꾼들은 이 주일날 하나님 앞에 드리는 예배가 정말 하나님을 기쁘시게 하고 하나님을 영화롭게 하는 예배를 이렇게 드리도록 교회를 잘 지도해 나가야 됩니다. Тэгэхээр та бүхэн маань бол бурхны ажилчид, бурхны чуулганыг удирдах авч явж байгаа хүмүүс. Тэгэхээр нэгэнт бурхандаа өргөж байгаа хүндэтгэл мөргөл юм чинь тэр хүндэтгэл мөргөлөө үнэхээр бурхныг алдаршуулсан, бурхныг хүндэтгсэн, бурхныг өргөмжилсэн тийм мөргөл байхын төлөө маш их хичээж ажиллах хэрэгтэй. 그러니까 우리 하나님의 일꾼들은 이 교회를 정말 하나님을 존중히 여기는 그런 교회가 되도록 여러분들이 기도를 많이 하면서 말씀으로 가르치고 성도들을 하나님을 경외하도록 이끌어 가야 됩니다. Өөрсдийнхөө үйлчилж байгаа сүм чуулганаа үнэхээр одоо бурхныг алдаршуулдаг, бурхныг одоо хүндэлдэг тийм чуулган болгохын төлөө итгэгч нартаа зааж сургаж, итгэгч нараа үнэхээр бурхнаас эмээдэг итгэгч нар болоход зааж сургамжилж удирдах хэрэгтэй юм аа. 여러분 우리가 역사적으로도 구약의 인물 가운데 두 사람을 우리가 비교할 수 있는데 첫째는 사울입니다. 사울 왕. Энэ тал дээр бид нар бас түүхэн одоо хүмүүсээр жишээ авч ярьж байсан. Одоо нэг нь болохоор Саул хаан байгаа. 사울 왕은 왜 망했습니까? Саул хаан гэхэд яагаад төрсөн бэлээ? 하나님을 멸시했습니다. бурхныг үл тоомсорлсон. 사울 왕은 자기 통치 시대에 하나님의 말씀을 버리고 하나님을 멸시하고 이 점쟁이 무당 찾아가서 도와달라고 구하고 하나님께 구하지 않았습니다. Саул хаан өөрийнхөө хаанчлалын хугацаанд бурхны үгийг үл тоомсорлож бурхандаа итгэж найдахгүйгээр тэр нөгөө удган үзмэрчдээр очиж асууж эзэн бурхнаасаа асуухын оронд үзмэрчдээр очиж үзмэрчд илүү итгэж найдаж байсан. 그러나 다윗은 어떻습니까? нөгөө нэг хүн нь өөр нэг хүн нь болохоор Давид байгаа тийм ээ. 이 다윗이 통치할 때는 하나님의 이름이 영광을 받으셨고 하나님의 영광이 이렇게 높아지고 정말 하나님의 나라가 다윗을 통해서 세상에 퍼져나갔습니다. Давидын хаанчлалыг аваад үзэх юм бол Давид хаанчилж байгаа тэр хугацаанд бол үнэхээр эзэн бурхны нэр болвол дэлхийд даяар, үндэснүүд даяар өргөмжлөгдөж байсан, хүндлэгдэж байсан бурхны хаанчлал үнэхээр өргөжин тэлж байсан. 다윗은 통치 시대에 정말 하나님을 존중히 여기고 백성들로 하여금 하나님을 존중히 여기고 하나님을 경외하도록 통치를 했습니다. Давидын хаанчлалын үед Давид өөрөө төдийгүй ард түмнийг ч гэсэн эзэн бурхнаа хүндэлдэг, өргөмжилдэг, алдаршуулдаг, эзэн бурхнаасаа айж эмээдэг болгож удирдсан байна. 그래서 다윗이 통치하는 그 이스라엘 나라가 하나님의 축복과 번성과 그 영광을 누렸던 것입니다. Тийм ч учраас Давидын хаанчилж байх хугацаанд Израиль улс бурхны ёроол, бурхны хөгжил цэцэглэл, бурхны алдраар дүүрэн байсан. 여러분 정말 여러분들이 심호하는 그 사역하는 그 하나님의 교회를 정말 하나님을 존중히 여기고 하나님을 기쁘시게 하는 교회가 되도록
특별히 여러분들이 그 예배에 정성을 들이고 하나님의 말씀대로 잘 살펴서 하나님이 기뻐하는 대로 여러분들이 예배를 잘 드려보세요. 반드시 하나님은 그런 교회를 강림하셔서 복을 주시고 은혜를 베푸시고 또 하나님의 평안을 주시고 구원과 지혜와 지식이 풍성하도록 축복해 주실 것입니다. Та бүхэн ч гэсэн өөрсдийнхөө хончилж байгаа сүм чуулганыг үнэнхээр одоо эзэн бурхнаа хүндэтгдэг, эзэн бурхандаа итгэдэг, найддаг тийм чуулган болгож удирдах авч яваарай. Тэгээд хүмүүсээ итгэгч нар ч гэсэн үнэхээр чин сэтгэлээсээ эзэн бурхнаа хүндлэн ургамжилдаг, эзэн бурхнаасаа эмээдэг тийм одоо арт түмэн болгон удирдах, ялангуяа одоо мөргөл хүндэтгэл маань эзэн бурхнаа үнэхээр алдаршуулж чаддаг, хүндэлдэг тийм мөргөл болохыг хичээгээрэй. Тэгхийн бол тийм чуулганыг эзэн бурхан заавал ивэж, юрууж өөрийнхөө алдар, аврал, ялалт болон ерөөлөөр дүүргэж өгөх болно. 이것이 여러분의 사역입니다. 여러분의 직무입니다. Тэгээ энэ бол та бүхний өөрийнхөө амьдралыг зориулах ёстой үйлчлэл, бурхны даалгаж өгсөн ажил юм шүү. 기도하겠습니다. За залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 말씀을 배우게 하심을 감사합니다. Ариун бурхан аав минь өнөөдөр ч гэсэн таны үгээс суралцах боломж өгсөнд баярлалаа. 우리가 아모스 선지자를 통해서 배우는 이 귀한 하나님의 말씀들을 통해서 하나님을 존중히 여기는 하나님의 일꾼들이 다 되게 해 주시옵소서. Амаас иш үзүүлэгчээр дамжуулан суралцаж байгаа таны үгээр дамжуулан бид нар үнэхээр чин сэтгэлээсээ эзэн бурхнаа хүндэлдэг таны ажилчид болгоод туслаарай. 우리의 이 사역으로 말미암아 하나님의 교회들이 하나님을 영화롭게 해서 복을 받게 해 주시옵소서. Бидний үйлчлэлээр дамжуулан бурхан таны чуулганууд эзэн бурхнаа алдаршуулдаг чуулганууд болоход туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘.